Jao, buraz. Znači, nam pojma ćemo da snimam, brate. Moj prvi pravi YouTube video. Prvi. Znači, baš da je 10 minuta da ja nešto radim. Samo Znači... Vidite da je 10:04, ne sad. Moram reći jednu stvar. Ono što me najviše sputava u snimanju ovakvih videa je to da me je sram da me netko čuje iz kuće da snimam. To je prva stvar. Druga stvar, svaki put kad želim nešto snimat, nemam pojma što bih snimao. Znači uopće nemam ideje, nemam pojma zašto. Inače, barem ja mislim za sebe da sam full kreativna osoba. I mogu smisliti uvijek nešto iz nečega. Ali, mislim, uvijek je lakše sjest za kompjuter, igrati igrice i zajebavat se ili nemam pojma šta nešto drugo radit, nego sjesti i ovako radit nešto kreativno. Jer recimo ja kod taj glupi video što sam napravio za tenisice, to sam radio samo radi sebe. Samo radi toga da bi napravio neki content, da bi sebe vježbao, da bi, ne znam, probao napraviti neki video koji, ajmo reći, dobro izgleda, iako nije baš ispao najbolje, to ste vi vidjeli. Nije bitno da bude savršeno, bitno je da se napravi. Bitno je da se dovrši, da nešto napraviš i da to... Ne moraš to ni objaviti, nije ni bitno. Video se ne mora objaviti svaki put. Čak mislim da ću sada, pošto mi je kao prvi video, ako želite išta saznati više od meni, pošto svaki put kad sam ja pokušao napraviti neki Q&A, niko me ništa nije pitao. Zato što, ne znam zašto, ili je vas je sramota. Ne me. Fen. Nek ideš. Gdje je fen? Opet me ometaju. A brate. Ajde da nastavimo naše druženje. Znači, znam gdje sam stao. Svaki put kad sam na Instagram stavio story da me neko pita pitanja, da napravim Q&A, na kraju nisam dobio nijedno pitanje. To jest jesam jedno ili dva od mame i od prijatelja jednog. Ali brate, pa kako da napraviš Q&A ako imaš dva pitanja? Ne možeš to napraviti, nema šanse. Zato ja ću napraviti svoj Q&A. Ja ću staviti svoje pitanje. Tako da me niko ne mora ništa pitati, ja ću sve sam reći. Idemo. Sad ću googlamo get to know me questions. Ok, ima 50 pitanja, ja ću izabrat 10 i odgovorit ću na 10 pitanja. Znači, prvo pitanje. Od kud si i jesi li ponosan što si od tamo? Od kud si? Moram staviti punim pamet. Zaključi. Ja sam iz Hrvatske. Živim u Rijeci trenutno, to je sad sam preko ljeta sam u Rijeci, zato što inače studiram vani, živim u Birminghamu, to je drugi najveći grad u Engleskoj. I da li sam ponosan? Pa, nakon što odete iz Hrvatske, općenito svi uvijek seru po Hrvatskoj, shvatite zapravo koliko je naša zemlja lijepa. Sad ja nisam bio, ne znam, Bog zna gdje, bio sam u Engleskoj, ali mi se ne sviđa kako tamo barem izgleda. Lijep je samo, ajmo reći, imaju lijepe parkove. A što se tiče ostaloga, nije da mi se nešto pretjerano sviđa, jako volim Rijeku i općenito Hrvatsku jer su moji svi iz Slavonije, bio sam i u Dalmaciji, a bio sam u praktički svim dijelovima Hrvatske i ne mogu vam opisati kakvu mi ljepotu imamo, samo to druge. Puno ljudi to ne vidi i to je ono što je žalosno. To je ono što mi uvijek smeta jer svi uvijek seru po Hrvatskoj, jest da imamo, ne znam, manje plaće i sve, ali ne znam. Brate, možemo biti sretni što imamo tako lijepu zemlju jer najljepše je od kud si. Ja mislim da je to čak to. Nije bitno
nekima je ljepša Engleska zato što su od tamo, meni ljepša Hrvatska zato što su mi svi ovdje, tu imam prijatelje, tu imam rodbinu, tu su mi mama i tata, tu su mi baka i djedovi, stričevi, tetke, bratići, svi živi. Šta ćeš negdje gdje nemaš nikog? Sve je to lijepo, sve je lijepo zaraditi pare, ali pare nisu najbitnije u životu. Tako da, idemo na drugo pitanje. Koliko si visok i jesi li ikad sanjao o tome da budeš višlji? Znači, ja sam visok 179 sad. Ja sam visok 179 i od uvijek sam sanjao o tome da budem višlji, da budem jači, ali čemu? Zašto? Nema potrebe, trebaš se voliti onakav kakav jesi, zbog toga što si jedinstven. To je bilo glupo. Ajmo to ovako složiti. Znači, od uvijek sam maštao i htio sam biti visok. I smatram da moja visina, ja nisam nizak, ja sam 179, znači skoro 180. Ja mislim da sam ja neka zlatna sredina, nisam ni previsok, nisam ni premali, tako da super mi je, šta, mogu nositi S, mogu nositi M. Još ako se malo debljam, brate, nije bitna visina, bitna je masa, jel tako? Treće pitanje, gdje želiš putovati? To je sad pitanje koje je jako dobro. Zašto? Zato što ja općenito volim jako slikat, volim snimat i volio bi se baviti travel fotografijom i travel videima. A to znači da bi volio putovati svugdje, želim proputovati. Volio bih zapravo proputovati cijeli svijet, ja se nadam da ću moći, ali trenutno u životu sve što radim je skupljam pare i ulažem u opremu. Tako da ja se nadam da će to biti moguće. Trudim se čak svako ljeto, za sad smo to radili ja i cura, svako ljeto bi skupili pare i otišli bi negdje. Recimo prošlo ljeto smo bili u Španjolskoj, sada ovo ljeto ne idemo nigdje jer Hrvoj mora skupiti za laptop i to je sad prioritet. U budućnosti definitivno planiram svugdje putovati i volim posebno tropske destinacije, to mi je zimu ne volim, iako bih volio jako otići na Island. Island mi je prelijep za slikanje, ajme, oni vodopadi, klifovi, oni landscape-ovi, predivni su. Ali ona hladnoća je jedino to što me ne privlači. Hladnoću ne mogu podnijeti. I to isto ne volim kod Engleske, ali i u Hrvatskoj je hladno, tako da je isti kurac. Ja mislim da ćemo mi ovaj video skratiti na 5 pitanja jer ovo ne ide. Ovo će biti 20 minuta ako razdužim ja. U biti imao sam jedan video na YouTube-u. Bio je kao video o strahu i zašto se ja bojim snimat video i vidi se da mi je neugodno. I vidi se da, ne znam, pričat pred kamerom i užasan video. A brate, sada ne mogu zašutit, nek mi neko stavi ruku na usta. Ne znam gdje smo stali, četvrto pitanje. Što želiš biti za 10 godina? Jako dobro pitanje. Zato što ja znam što želim i čime se ja želim baviti, ali evo, to i pokušavam trenutno. Želim se baviti slikama, želim se baviti videom, to su dvije glavne stvari koje me ne zanimaju. Trenutno studiram marketing, tako da ajmo reći, nekako se to povezuje jedno u drugo. Za 10 godina ja sebe vidim kao, daj Bože, kao nekog dobrog fotografa, kao nekog videografa, šta ja znam, ja se nadam da ću ja moći zarađivati novce od ovoga, ne da će mi ovo biti samo hobi. Trenutno sve što radim je skupljam novce i ulažem u opremu kako bih nešto postigao s ovime. Mislim, za sada je to samo hobi kao što sam rekao, ali ja se nadam da će ovo meni postati karijera. I zato sam odlučio snimati, zato sam odlučio početi čak izbacivati videe na YouTube, zato što ima tako glupih stvari na YouTube-u i tako glupih videa i šta ljudi sve snimaju. I šta, brate, uspije. Zato što ljudi vole ovo. Zašto to vole? Zato što je ovo. Zato što ja pričam sam u kameru.
Nema producenta, nema redatelja, nema nikoga između. Ovo je direktno i osobno. I to je ono zašto ljudi gledaju ovo. Evo ga. I peto pitanje. Je li voliš tehnologiju? I ako ne, zašto? Sad ću odgovoriti. Prvo, tehnologiju obožavam. Mislim, ja obožavam puno stvari i to je najveći problem zato što i kad želim snimati YouTube video ja nemam pojma što bih snimao jer volim tehnologiju, volim igrati igrice, volim sport, volim milion različitih stvari. Sad ću vam pokazati nešto. Toliko volim tehnologiju da od kako sam se preselio u Englesku, Amazon mi je najveći grijeh na svijetu. Sad ćete vidjeti zašto. Imam 2 wish lista na Amazonu. Sad, zašto to nije dobro? Zato što ja imam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobro, ovo su sve bili više manje laptopi zato što sad želim kupiti laptop. A sad ću nabrojati koliko različitih predmeta od tehnologije ja imam na ovom listi. Znači 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 16, 17, 18, 19. Vidite gdje idemo s ovim. Nije dobro. Znači imam toliko želja i toliko stvari od tehnologije, od nekih malih i ajmo reći jeftinih stvari koje su kad se prevede u kune, 100-200 kuna, 500 do velikih stvari ko što su ne znam. To je bilo to za ovaj video, ljudi, nadam se da vam se svidio. Pošto me vi niste htjeli ništa pitat, ja sam sam napravio ovaj Q&A pa ako vas što zanima, pitajte me, pišite mi u komentare da li želite neki drugi video, da li želite možda još jedan Q&A, da li želite, ako imate neku ideju isto mi pišite, jer to bi mi jako puno pomoglo. Ako biste mi lajkali video, bilo bi mi jako drago, subscribe-ajte se na kanal i vidimo se u sljedećem videu.